opportunity o ka bang lona ya go bolela le Rastaman Nkushu mo moyeng. Yeah, this is the only opportunity ya go bolela le Rastaman Nkushu. Ke tlo fa batheletši ba reggae an opportunity to talk to Rastaman Nkushu on air. 060 685 3271. O ka no mmutsha anything regarding reggae music. 060 685 3271. 060 685 3271. 060 685 3271. 060 685 3271. This is the only time you know kabulela le Rastaman Nkushu wa feta. This is the only time wa feta. Yeah man. No. Yes sir. Re sa ba mogela gape yape a ke mmino re ke wa tshulukusha so be re sa le go pheta just rasta ka re to be a Rastafarian is a religion. Rastafarian is a religion. So when you sing, you dance, sanjo kremo enyano kokenyano khonu pheta tshela just rasta tshela re ka se di bolele ka maina, but Rastafarian is a religion. Reggae is our music. Remember gore Rastafarian is the only religion that is having its own kind of music. Yes. Definitely. Yeah, its own kind of music, which is reggae music. And reggae music is commercial this nowadays. I say I'm a Rasta fella. Rasta, you can listen to reggae. As long as you understand the sound, kucheku, the rhythm, the beat. You know, my music is comedian reggae. Yes. Yeah. So I end up being a heart so that is why one of our try rattle one of our ke mutla kreban just still sing ek fika mo studio ba wa se yo Rastaman go pela ke lumile ke mutla o sha khala ba re bo ambisho ra gore ke lumile ke mutla ke re khala ke re se tšhelete bo mago lena ba sa re dumele so ba khakolo ba re no wena o lumile ke mutla ga tsa se ka luma ke mutla ke ne tšhelete ka gore go bolela motho ke a ora toto rena on data na ntekele data on something so o ra re ka mantwa mo ka se bolele batho ka baka la gore a one tšhelete so o luma ke mutla yeah ke spedi seo ya le rena o tse ba ra o tshawo e polela ba re monna o ke eng o lumile ke mutlana o sa gone re tla thusha ma tšaba go nyalela ka di WhatsApp o ne di WhatsApp group tša go nyaka batho le mo di Facebook go na le tša go nyaka batho nyakishe motho wa mkuto wa mire mitelele ya marasta mpa wa go sije nama wa go ja nama. So to be a Rastafarian we follow the religion as a whole. So now I'm a Rastafarian but I'm a reggae artist. Yes sir. Yeah, there's some other lutsheni go krelo rene ke tsana kreke so ga ke ji so so go fihla ka plekeng tše dingwe ba re o fihla Roma ba re no ka mo Roma ba re nama re ja wa tsantse o dire tše ba ro di dire. Yes. Give thanks ke torel ka kosha re tshware moye never mind the song re tla fokotsa ra kwa rena wena o reng 060 685 3271. 060 685 3271. Re ba fe moshito wa kucheku. Yeah, re ge ke moshito wa kucheku. Re ge se ne kucheku a se yona. Yes. That is why kucheku ba ba ta keyboard. Kucheku. Ke train, ke train wa no re tsa majwa. Kut. So it's that's reggae. Yes. Reggae ga e be le kucheku go no itsina ka yona. O ka no re tshwara. O njwa 20 minutes before 12. The number is still the same. Yes.